Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyali mu buku Iqra, ekitabo kino kya bbeeyi nnyo eri omusiraamu okubanga akimanyi kubanga kigenda muyigiriza okusoma Quran ekitiibwa. Naawe kenyini omuwalimu kidownloading obeere nga ate mwana wattu okifula nga supplement ku ya Saluneeri eyaffe ya bulijjo. Ntegereka what is the supplement by the way? Omwalimu ayinza ga omusajja ayogera bikyono. Okay, okyongereze kweri eri wogiwa omwana muwene kino okitegedde kubanga this one is better than the other one. Nesooka eri naam agamba tuli wano matha rasa ino ra'u ino sad. Naam rasa yado ino dod esumbwa no abantu eno jolaba naye twagisoma dda mu volume 1 juke eno tuli mu volume 2 sigenda kudda mu kusomesa nnyukuta. Naam yado khata nkudira matha rasa yado khata dhana da'a because dali tebagiyunga sonwaki bajawudde wano ne ain tebagiyunga mu maaso naye nga kigambo kimu da'a ghaza eno bagiyunga ghain njasa yagadde kuwa bwatyo ghaza nafa eno nuuni so si zaayi tebagiyunga we bayunga befuse nuuni nafa yaqa jaka ino qa ino ka jaka khala yaya hadha yatama nuzisatu yatama najaha ino nuuni kano twakasoma dda mu Saluneeri sikanga kuddamu ebyo najaha eno ha so si a ntegereka najaha jaya okategedde eno yao just bakame yange tikola ki tetuseeyo giraba okay Okay. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كماو